nongeye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Mbifurije umwaka mushya muhira wa 2026 uzabera umwaka w'umugisha, uzabera umwaka w'ibyishimo, umwaka w'intsinzi, muzahahe muronke, mugwize, mutunge, mutunganirwe. Uyu munsi rero dukomeje n'isomo rishya. Iryo somo n'ubundi rikaba ari isomo rigizwe n'inshinga zigera muri 70. Izo nshinga zikaba ari inshinga n'ubundi z'ubuzima busanzwe tunyuramo cyangwa se twifashisha, noneho zikaba ari inshinga dukoresha dukoreramo ibikorwa by'imbaraga, niba ariko nabyita bigaragara. Urugero wenda nkanga kugira ngo se nkaho mbitandukanya n'izindi tuziga ubutazi isa nkaho zibusanye n'izi, nuko nk'iyo tuvuze gukunda ntabwo umuntu yabibona imbaraga zashyizwemo wenda, cyangwa se kwizera bitandukanye no kwirukanka n'amaguru, kuryama cyangwa se gukora siporo, kwiruka, gukina, urumva biratandukanye. Inshinga rero tugiye kurebera hamwe ni izi nshinga umuntu ashobora kuba yakoresha nk'imbaraga runaka z'umubiri. Umubiri akaba ari umubiri byo kuvuga wenda atari kuvangura umubiri icyuya, kuko no kureba iyo turebye tuba turi gukoresha amaso yacu nabwo aba areba. Ubwo rero turiga igice cya mbere, tuziga n'ikindi gice cy'izindi nshinga z'ubundi bwoko bukurikiyeho. Isomo riragira riti 70 Swahili action verbs. Inshinga zigera muri 70 nizo tugiye kurebera hamwe. Iya mbere, kuruka, gusimbuka. Kabiri, gufunga nk'umuryango, sibyo? Gatatu, kupiga cenga ni ugucenga nk'umuntu mu kibuga. Kane, kubeba ni uguheka nk'umwana. Iyo tuvuze kubeba mutoto, ishobora kuba guterura nk'ikintu, ishobora kuba kandi kwikorera. Kubeba muzigo biterwa naho turi kuyikoresha. Tugakomeza, kuriya ni ukurira. Tugakomeza, kutazama ni ukwitegereza. Karindwi, kupiga kelele ni ugusakuza. 8, kushona ni ukudoda. Kushona nguwo ni ukudoda umwenda. 9, kuanika ni ukwanika. Urugero kwanika nguwo, kwanika umwenda. 10, kuvuta ni ugukurura. Kuvuta. 11, kuteleza ni ukunyerera. 12, kuuza, kugurisha. 13, kuyinua ni ukuzamura. 14, kusukuma ni ugusunika. 15, kuonyesha, kwerekana. 16, kuwasha, kwatsa. Urugero kuwasha taa, kwatsa itara. 17, kumwaga, kumena. Urugero nko kumena amazi, kumwaga maji cyangwa kumwaga maziwa. Hanyuma 18, kutupa ni ukujugunya. 19, kutema ni ugucira. Kutema mate ni ugucira amacandwe. 20, kutikisa ni ukuzunguza. Urugero kutikisa kichwa, kuzunguza umutwe. 21, kujikwaa, gusitara. 22, kuokota, gutoragura. 23, kugeuka, guhindukira.
24 kuambia kubwira. 25 kuiba kwiba. 26 kuzimya, urugero kuzimya itara. 27 kutikisa kichwa kuzunguza umutwe. 28 kumeza no kumira. 29 kulamba no kurigata. 30 kujifunza kwiga. 31 kukumbatia no guhobera. 32 kuanguka no kugwa. 33 kukohoa no gukorora. 34 kupiga miayo no kwayura. 35 kuogelea no kwibira nko mu mazi, nko mu kiyaga runaka cyase nko mu mazi runaka. 36 kulisha no kugaburira, kulisha mifugo, kugaburira amatungo. 37 kucheza gukina, kucheza. 38 kuchimba no gucukura. 39 kukamata gufata. 40 kutibu no kuvura. 41 kuyimba no kuririmba. 42 kucana gusokoza, urugero kucana nywere gusokoza imisatsi. 43 kuruma. 44 gukubita. 45 kuvuna. 46 kusafisha. 47 kunywa. 48 kutambaa no gukambakamba. 49 kukata no gukata. 50 kuchora no gushushanya. 51 kula no kurya. 52 kusalimia no gusuhuza. 53 kukimbia no kwiruka. 54 kufuma no kuboha. 55 kusikiliza kumva. 56 kuseka. 57 kupaka rangi gutera irangi. 58 kusoma. 59 kupiga chafya kwisamura. 60 kufagia gukubura. 61 kupiga saluti no gutera isaruti. 62 kutabasamu no kumwenyura. 63 kulala. 64 kuzungumuza no kuganira. 65 kurarua ushwanyaguza. 66 kufundisha no kwigisha. 67 kuendesha, urugero kuendesha gari gutwara imodoka. 68 kulima
ni uguhinga, kulima. 69 kufua, gufura, kufua nguo. 70 kupika, guteka. Bakunze amasomo yanjye, aha niho nsoreshe isomo rya none. Bashimiye ko mwakurikira isomo, mbibutsa ko mwari kumwe na Emmanuel Uwiringiyimana. Tuzasubire mu isomo ry'ubutaha ngenda mbabwira n'izindi nshinga mushobora kwifashisha mu buzima bwa buri munsi, zivuga ku bikorwa dukora buri munsi, kandi munabigishije no gutondagura. Birajya biborohera kuba wabasha gukora interuro bifashishije amagambo mashya cyangwa se inshinga nshya ngenda mbabwira. Murakoze rero, tuzasubire mu isomo ry'ubutaha. Niba rero ugeze bwa mbere n'igihe udakoze subscribe, ndabigusabye, kandi niba n'ugende udakoze like kuri isomo ryacu, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Mwari kumwe na Emmanuel Uwiringiyimana. Bye bye, ndabakunda cyane. Kwaherini.